Početci speleoronilačkog spašavanja u Hrvatskoj su vezani naravno za Hrvatsku gorsku službu spašavanja. Početak je bio krajem 2004. godine kad smo dogovarali sa jednim slovenskim instruktorom tečajeve i zajedničku suradnju. Od 2005. smo ustanovili tu grupu za speleoronilačko spašavanje pri Komisiji za speleospašavanje HGSS-a i od tad djeluje promijenjen broj ronioca, počelo je sa 3, danas nas ima 8 i redovito godišnje vježbamo, usavršavamo tehnike, usvajamo nove vještine ronjenja i redovito prakticiramo rad s nosilima. Redovna speleoronilačka godišnja vježba spašavanja iz potopljenih sifona održana je ove godine 11.1.2014. u Bilobrkovoj pećini blizu Imotskoga. Ta špilja, to je lokalni naziv pećina, je karakteristična jer ima jedan sifon koji je dužine cirka 50 metara i dubok je maksimalno 7 do 8 metara, što ga čini idealnim za upravo jednu ovakvu vježbu. Kad bi dobili neku takvu obavijest, skupili bi, ovisno gdje se nalazi sama ta špilja, gdje se nalazi unesrećeni, zvali bi najbližu ekipu da prerone sifon i da uopće pogledaju kakvo je stanje, da procjene stanje unesrećenog. I za to vrijeme bi mi u Zagrebu, gdje se nalazi baza sa planiranom opreme, bi spremili svu opremu u kombi potrebnu za transport kroz sifon. Kod speleoronjenja imamo dva moguća scenarija spašavanja, odnosno jedan je scenarij spašavanja. Znači to bi bilo u nekakvom speleološkom objektu koji na početku, odnosno na ulazu ili kasnije negdje dalje malo od ulaza ima vodenu barijeru, odnosno sifon koji se treba preroniti ronilačkim tehnikama korištenjem znači ronilačkog aparata. A drugi scenarij je nažalost vađenje mrtvog tijela. U scenariju spašavanja koji smo mi imali, pretpostavljali smo da se iza sifona nalazi speleolog koji nije ronioc, koji je išao u istraživanje, ozlijedio se ili se nije ozlijedio, a među vremenu je došlo do porasta nivoa vode i nekakav polusifon koji on preronio na dah ili je prošao bez ronjenja na dah, sada je potpuni sifon i više se ne može vratiti. Ovdje imamo jedan problem s psihološke strane, dakle takvu osobu potopiti pod vodu gdje se ona mora priviknuti na disanje sa ronilačkim aparatom. Tu imamo dakle taj moment gdje i neozlijeđena, a kamoli ozlijeđena osoba mora se upustiti u nešto nepoznato, a drugi je problem što mi s njom pod vodom ne možemo komunicirati. Dakle, osim nekakvih osnovnih znakova, da li je u redu, u uvjetima loše vidljivosti čak ni to, mi njoj ne možemo davati nikakve savjete, niti raditi ono što imamo u klasičnom spašavanju gdje bodrimo unesrećenu osobu, bit će se u redu, kako se osjećaš, da li te šta boli, dakle toga u preranjavanju sifona nema. Također smo se susreli u prolasku kroz sifon sa problemom čisto širine cijelog tima kad prolazi kroz prostor. Dakle, mi smo dosta široki i veliki. Ronio s jedne strane nosila, sa bočne strane nosila nalaze se ronilačke boce, s druge strane drugi spašavatelj i na kraju nosila je spašavatelj. I dakle, nama treba dosta veliki prostor kroz koji bi mi prošli. U Bilobrkovoj pećini na jednom mjestu kanal je malo uži. E sad, kad uvjeti vidljivosti su dobri, nije problem da se spašavatelj odvoji od nosila kako bi nosila mogla proći. Međutim, u uvjetima nula vidljivosti, dakle gdje se ne vidi apsolutno ništa, spašavatelj nikako u nijednom trenutku se ne smije odvojiti od nosila. I sad tu onda postoje dosta varijante pretumbavanja, naginjanja i tako dalje. Ali evo, uspjeli smo se nekako provući. Mi smo za potrebe naše vježbe prilagodili spelo nosila. U nosila smo stavili ploče olova da bi ih izbalansirali, da bi ih uopće mogli potopiti. Nosila su sama po sebi dosta plovna. Voditelj tima drži se sa jedne strane nosila sa jednom rukom, uglavnom lijevom rukom, a sa desnom rukom
se drži za nit i na taj način je jedan jedini koji orijentira cijeli tim i nosila prema izlazu iz sifona. Grupu za speleološko spašavanje HGSS-a trenutno čini 8 pripadnika, od kojih su svi osposobljeni za ronjenje do dubine od 100 metara sa trimix mješavinama, dakle s plinskim mješavinama. Dvoje od nas 8 su osposobljeni i za ronjenje sa zatvorenim krugom disanja, znači sa rebreatherima, to su Petra i Vedran. I to je i najvrijedniji resurs jer oni mogu pokrivati jako dugačke penetracije u objekte jer ima autonomiju više sati za razliku od otvorenog kruga disanja, znači od ronilačkih boca. I pokrivamo dubinu znači do 100 metara za izvlačenje tijela, a dužina penetracije ovisi o dubini samog objekta, ali generalno par 100 metara bez problema. Mi koji smo sudjelovali u ovoj vježbi bavimo se znači tim speleoronjima, odnosno speleologijom pa i ronimo po tim sifonima. Današnja tendencija u svijetu i kod nas je znači sve veći popularizam speleoronjenja i sve više ljudi koji se ovakvim jednim istraživanjem, odnosno ronjenjem u speleološkim objektima bave. Samim tim mogućnosti nekakvih naših akcija spašavanja postaju sve veće. I samim time, znači mi smo zaključili da se treba dobro pripremiti, odnosno da trebamo pratiti nekakve svjetske standarde.